byose biragendana n'ubundi n'ubugome bukomeje kugenda bubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi byose bikaba ku baturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, aho hafi ya bose bashinjwa kuba abanyarwanda, ndetse na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagakwiye kubarinda, akaba ariyo ibatererana ku rwego rukomeye cyane, aho yagiye ikomeza kubategeza imitwe ya za Wazalino ndetse na FDLR mu rwego rwo kubatiza n'ibikoresho, bagakomeza kubica ku rwego rukomeye cyane, bakabasahura, bakabafata ku ngufu, ndetse n'ibindi byaha bikomeye cyane bigize ibyaha byibasira inyokomuntu. Ariko kandi byose biranagendana n'ubundi nuko Alliance Fleuve Congo M23 yafashe intwaro ku rwego rukomeye cyane, no kugira ngo irwane kuri bano baturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakomeje kugenda bateranwa na leta ya Kinshasa. Ariko kandi byose n'undi bikagendana n'ibirego bikomeje kugenda byigerekwa ku gihugu cy'u Rwanda, bavuga ko rwose u Rwanda ngo rukomeje kugenda rugira uruhare rukomeye cyane ni mu bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, barushinja gufasha Alliance Fleuve Congo M23, aho bamwe banajya kure bakarengera bakavuga ko rwose AFC M23 ari ishami ry'igisirikare cy'u Rwanda RDF ngo rikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo muri kano kanya ntizimbye mu magambo, ndagira ngo tugaruke ku magambo ya Tito Rutaremara, natwe tuyakomozeho gatoya turebe. Ni amagambo ashinja neza cyane rwose ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi Chilombo ngo ni ugutumira abanyamahanga kuza gukora jenoside muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi byose bikagenda n'ubundi no gufatanya na leta ubwayo muri rusange. Reka nizimbye mu magambo, reba hasi handitse subscribe, n'amakuru menshi cyane uzajya ukomeza kugenda ubonera ku gihe. Uyu Tito Rutaremara ni umuyobozi w'urubuga ngishwanama rw'inararibonye z'u Rwanda. Tito Rutaremara yagaragaje ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo agura abanyamahanga kugira ngo bamufashe gukora jenoside mu burasirazuba bw'igihugu cye. Rutaremara yatangiye ubutumwa ku rubuga rwe rwa X asobanura neza uburyo ibihugu basenya ibihugu byinshi bitwaje icyo bita ubwigenge, ariko kandi byose n'ubundi bikaba ari byo biri kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yasobanuye ko abaturage bamenye, basobanukiwe, barwanyije imigirire ya Mpatsibihugu. Ba Mpatsibihugu bari bugarijwe, bafata icyemezo cyo kugura bamwe muri bagenzi babo kugira ngo babafashe kubarwanya. Uyu munyapolitike yatangaje ko Abanyafurika b'abagizi ba nabi nabo bagura ba Mpatsibihugu bo mu burengerazuba bw'isi, cyangwa se bamwe mu bayobozi bo muri Afurika, ngo ni ukugira ngo bashyigikire mu bikorwa byabo by'ubugizi bwa nabi bakomeje kuvuga. Ati ntibitangaje, amafaranga ntacyo adakora. Yavuze ko na Tshisekedi yaguze abo bantu hamwe na bamwe mu bayobozi ba Afurika bakamufasha gukora jenoside muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi bakabikora koko nk'uko abyifuza. Ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, imitwe ya Wazalendo ishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi ndetse n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR wagize uruhare rukomeye cyane muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, bimaze igihe kinini bigaba ibitero ku banyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda batuye mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi muri rusange. Ibi bitero by'indege z'intambara, amadrone ndetse n'imbunda ziremereye bishyigikirwa ku mugaragaro na leta y'u Burundi, kuko hashingiwe ku masezerano yagiranye na Tshisekedi muri 2022 yahereje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abasirikare babarirwa mu bihumbi, ngo ni ukugira ngo bamufashe guhangana bikomeye cyane n'ubundi n'ubwo bwoko bw'abatutsi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta y'Ububiligi nayo ivugwaho kohereza ingabo za leta zayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibikoresho byo kwifashisha muri ibi bitero, ndetse no kohereza abasirikare bo kuzitoza uko zakwitwara ku rugamba, ariko kandi bigakorwa mu ibanga rikomeye cyane ku buryo nyine bitajya hagaragara. Ariko kandi byose biragenda n'ubundi nuko Alliance Fleuve Congo M23 yubuye intwaro yiyemeje guhangana na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, no kugira ngo ibashe kurengera uburenganzira bw'abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeza kwicwa, bakagirwa impunzi, cyangwa se bagasahurwa ku rwego rukomeye cyane, ndetse n'ibindi byaha byinshi cyane bibi cyane bikorerwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi gufata intwaro kwa AFC M23 byahise bizamura umwuka mubi cyane hagati y'u Rwanda ndetse n'ibi bihugu bituranye, ari cyo gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi, kuko umutekano warazambye ku rwego rukomeye cyane. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko uyu Tito Rutaremara yabivuze, yaguze abacancuro ndetse igura n'izindi ngabo nyinshi cyane. Ni nk'ubwo ngubwo rwose muri Mutarama mu mwaka wa 2023 ubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imirwano yari ikomeye cyane, Alliance Fleuve Congo M23 yahanganye n'ingabo zo mu bihugu bitatu bitandukanye bya SADC,
ni ingabo za Malawi, Tanzania ndetse na Afurika y'Epfo, ariko kandi byose byaje kurangira M23 bakubise inshuro ku rwego rukomeye cyane. Ariko kandi kuri ubu ngubu rwose hari amafaranga amwe n'amwe rwose SADC ishinja Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo no kutishyura bano basirikare bari kumufasha ku mirongo y'imbere ku rugamba. Sabo gusa Alliance Fleuve Congo M23 yakubise inshuro, ahubwo Perezida Felix Tshisekedi Chilombo yararengereye ajya no kugura abacancuro. Byose byari bigamije n'ubundi kuza kugira uruhare rukomeye cyane muri jenoside iri gukorerwa abatutsi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byose n'ubundi bikagendana nabo bacancuro nabo bakubiswe inshuro na FCM 23. Murabyibuka neza cyane ko banyuze hano mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Rubavu berekeza ku kibuga Kigali cya Kanombe, ku buryo ari naho bahagurukiye berekezwa mu gihugu cyabo cya Rumaniya nk'uko byatangajwe ko bari abanyarumaniya. Byose beregenera nuko n'ubundi leta ya byose birajyana n'ubundi nuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo atifuza amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nk'ubwo ngubwo rwose tumaze iminsi tubigarukaho uburyo ari kwanga ibiganiro bya Doha muri Qatar, nyamara kandi abasesenguzi benshi barerekanaga ko bino biganiro bishobora kuzagira icyo bitanga, ariko kandi abyanze nyuma y'uko Bizimana Edouard, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi, atangaje amagambo akomeye cyane rwose. Ni amagambo yamaganira kure ibiganiro bya Doha ndetse n'ibiganiro bya Qatar, avuga ko rwose Qatar ngiri gukoresha ububasha ifite ngo nukugira ngo ishyire igitutu gikomeye cyane kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zireke gufatira u Rwanda ibihano, ariko kandi ngo bikwiriye. Ibi ngibi byagendanye n'amagambo yakurikiye amagambo ya Bizimana Edouard, amagambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye yamaganira kure rwose byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Edouard, avuga ko Qatar ari umubanyi mwiza rwose, agerageza gusaba imbabazi, aratakamba ku gihugu cya Qatar. Byose n'undi bikagendana n'ubundi nuko Leta ya Qatar yamusubije ivuga ko ibi bintu bidashobora kuzagira icyo bimara mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Ni mu gihe Burundi bukunda gutangaza kenshi cyane ko bushaka amahoro ndetse n'umutekano muri rusange. Hanyuma ariko nubwo bimeze gutyo, Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ikomeje ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ku rwego rukomeye cyane. Ni ibikorwa bikomeje kugenda byibasira igihugu cy'u Rwanda, ariko kandi byose bikanagendana n'ubundi n'iyicwa rikomeye cyane riri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse banavuga ko rwose u Rwanda ngo rurengera rukavuga ko ruri guhangana na FDLR, kandi ngo FDLR idahari. Ariko kandi byose bikanagendana nuko rwose igihugu cy'u Rwanda gikomeza kugenda gitangaza ko FDLR ihari kandi ikomeye cyane, bigendanye n'amaraporo atandukanye yagiye ashyirwa hanze n'umuryango w'abibumbye Loni, ndetse bikanagendana n'ubundi n'impuguke zawo zakomeje kugenda zigaragaza ko rwose FDLR iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yewe nakomeje kugenda igira uruhare rukomeye cyane muri icyo gihugu mu bwicanyi bukomeje kubera mu burasirazuba bw'igihugu ndetse no kubangamira umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari. Ariko kandi nubwo bimeze gutyo, Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kugenda ihakana FDLR. Gusa ni ku itariki ya 27 Kamena mu mwaka 2025, ngira ngo turabyibuka neza cyane ko rwose ari bwo u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byari byashyize umukono ku masezerano y'amahoro. Muri aya masezerano y'amahoro yari yubakiwe ku bintu bibiri. Ikintu cya mbere cyari kirimo no gusenya FDLR, aho Leta ya Kinshasa ubwayo yiyemereje ko igomba kuzasenya umutwe wa FDLR ku rwego rukomeye cyane. Bikanagendana nuko n'ubundi Leta ya Kinshasa yabyemeye imbere ku mugaragaro, yewe ikanasinya, ndetse u Rwanda narwo ngo rugahita rukuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe FDLR yaba yamaze gusenywa muri rusange. Ndagira ngo ntizimbye mu magambo, munyemerere dusoreze aha ngaha aya makuru magufi twari twabateguriye. Ni amakuru yagarukaga ku mirongo y'imbere ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo nanjye ntizimbye mu magambo tuze kongera gusubira amakuru yacu ya mukanya. Ni amakuru menshi cyane muri buze kugenda mubonera hano ku gihe. Ni amakuru turi buze kugenda tubagezaho umwanya ku wundi, 5 kuri 5 muri rusange.